Shukor nakaslem jong unong san hima. Kahito Ribhai District hapo kachingalam usamla Marius Malay General Secretary hagalai phoi dari Urisau Arjar Pesan Karalitbo da kador khas hau Deputy Commissioner Ribhai District hagbede bagajing sapriang bat pur state jong klam African Swine Flu ASF lani ka klam snyang hagajila Assam bat Arunachal Pradesh kumta na kalyang kahito Ribhai District ka kerpa di UDC ban perking bat numsha ya gajingrung lani gajingwan jong kisnyang ki banabar hapo gajila tak hadu bandala ban penbet penbiang da kumwei halur kani. Kacanwet ka basuk teman di barolang. Daga sini nak liang jongga lewan oleh posisi. Khususnya ngumlah ni dulu yang isi lemah ban. Kita nak shooting esok so ngilai dulu yang edisi beri madam rani. Marap ketum keba ngilai hakini kisni kacingja sepo asam. Hakaba kalau poi kena ke pang ASF ke African Swine Flu kemudian berkisnyang kemudian ke Assam la sakta ru bat ke state juga Arunachal te kuma ngla bana menta kita ba kisnyang hi apo Meghalaya kadi kajing wanrong keciki kadi napo Assam kadi napo Arunachal te ngiwan khang na kasingi ban wanbu ikane ka chitho na kamata kane kajing 1Q jong kadi kisnyang ban napo Assam te bakat bom patla hi kat bom patlong stabilize kena condition de ibu kena ke cingkerpat ke bidai bat ka jong ka DC hangnya mungkin te lakam kena ke cing 1Q jong kisnyang ba na return kena makan light ke cing sakta ya kisnyang kecili hidup kecili hangnya kamtam nomor kisnyang gimana te wan hangnya yola sekata sibun ya ki kisnyang ba ngiring hidup mangi hangnya po Meghalaya kumba ngilayu iya ke news kelapoi hadu ahaja saspa lane ndu hajar pili kisnyang ke cingkeng bla yam men hagine gisisni arsingi sepo Assam de kasurkar Assam hi kla long strictly ya kane ba kanong kta ya kiwei pat kisnyang bedon kiwei pat ki livestock so hagbede po Meghalaya ro ibu kane ke cingkerpat au DC untuk take action halor jengane ke jingwan rung jong kisnyang panabar khamtam na po Assam ban Arunachal hadu ba kane ke condition kan long stabilize tekila ban 1 ane bandrong ban ba ekni kisnyang ban po return te tangkam ta Malaysia